lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at nakasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu ni pagayam tayo azaldi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang dito'y YouTube. Ket pagyamanak unay numapili yumat nga drama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan azaldi. Tubuak ti ilagan Isabela. Nga miti agdama ket agnanad kami dito'y Bambang, Nueva Vizcaya. Dito'y lubong apagnanaadan wenno pagbibiyagan tayo, makunak at talaga nga awan ti perpekto. Amin tayo kat agbiddot ken agbasol. No apayan nakunak ti kastoy, palubusan nakman amang isalaysay iti nagbalin apadas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak saldi. Apay. Oh, Donna. Inayat kay ti kastaunay. Impatag kay ti nalablabas pa ingam iti bagig. Nagbalinak anapudnukan ka. Nga uray anda kay ti adayo. Ngam apay alinuko na. Apay saldi. Oh. Pakawanan nak, Donna. Aklo na ka nagbali na ka nalupoy. Nasuloy sugak kabayatan ti kadda kaya Saudi. Naddan kami ti relasyon kini Ruby. Aging ka anak sikog da ito'y. Nagsakit, Saldi. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Agasaman tanadaan kayo pa'y gayam iti anak. Wen, nabayagan nga awan kami. Nabayagan aliniklikak ni Ruby. Nagsina kamin. Iso na lang tasan akayat nga awatan da asawa na ti ubing. Iso nga klunak naging gaita. Kata daw pa ilang komunikasyon mi. Una yan, Saldi. At napay gayam asawa ti babaim. Di ka man lang nagbutang iti Diyos. Donna, sorry. Aklo nakabasol ko. Yung pagbabawiyakon ti amin. Kidawag. Pekan na kumapay ti may kaduhagon taway. Tapos sulitak na gini nagkuranga. Pangasim. Tatulungan na ang mga warukanan. Kan mang solusyon iti parikot ko ita. Ipatpatag ka unay-unay. Kastamat tantanak ta. Diyak lagit di kabailan lumapukaw kayo. Anyapay, ha? Anyapay ti kayat mo nga ibagasal di. Anyapay ti insangpat mo aparikot. Anyapay ti insangpat mo apagkasagtan ti riknag. Oh, Donna. Nagsakit, Saldi. Nagsakit. Oh. Tikat ni Ruby. Kat alaik ti ubing. Ngamin. San kat ngarod akayat ti asawa na nga alain. Kasi mati ubing no baybayak. Iso ang makipagpakaasakin ka, Donna. Sapay ko ma. Tauman nugot ka nga ang naid dito'y balay ti ubing. Talaga gaya mapudlutin paganimanang mukha niya, Donna. Nga niya, nanang. Nga inawat mo ti anak ti asawam iti sabali a babae.
Wen, nanang. Ang apay. Ati kayat ko asawan. Awan ka day ti sabali ang mga iwan iti day jay maubeng. Saan ka no akayat dagiti dadakkel ni Ruby nga awatan ti anak na iti basol? Iso nga, indan na ka ni Saldi. Ay, una yun aya. No amuyo laang kuman. No kasano kasakitin aramid ti asawa kanyang nanang. No amuyo laang kuman. Dona, anak ko. Maag ako numaag. Ang awan mabalin ko. Ngamin, ay ayat ako na ni Saldi. Ken mais, kasapulan mi nga agi na ti asawa. Ikak pa iti may sagun daway. Tapno sulnitan na dagiti nagkurangan na. Husto makidi tinaramid mo, anak ko. Ngamin, awam mo ti basol ti ubeng. Agam, sapay kuma. Tasanan nga ulitin pa'y ni Salday ti kastangay na ramid na. Nagkarimat asahanan ang maulit, nanang. Nagkari asahanan nga agpasulisog pa'y. Nang runa ita, nagsублima na ni Diyos Saudi. Ala, sapay kuma nga rod, anak ko. Sapay kuma. Tatong palon ni Salday day ta akarinakin ka. Sige na, friend. Kadwa anak mo to na, please. Diyak ngamin kaya timapan ngagmay-may say ti dayjay a birthday party. Mabaina. Anya? Sika talaga, friend. Pagbainam kumangay, kat ko namat abatch mo day jay, idi high school kayo. Syakit din ati mabain. Ngamin, awan matamamok ijay. Amangan ngamin no, mailang kami ti tunggal maysa. Nang runa kat ex ko ti birthday celebrant. Sakit, agpada kami ngawan pa'y asawa na. Iso apang nga asib ka din a friend. Kadwaan na kun. Iti kasta, ada makita da a kadwa. Kat maibawing iti sabali ti storyaan da. Diyak ngamin mabalin a pumanaw dito'y balay iti rabii. Diyak mabalin nga ibahati iti katulong dagiti anak ko. Nang runa no rabii. Talaga nga ipatpatag mo ti anak ni Saldi iti sabali a babae. Ah? Kat anya ngay. Isumat nga minti kanayon ko akad kadwa. Ken maisa, nakaragragsak mat nga ubing. Makaparay aw nga aw-awiran. Iso talaga na patagmat kanya kon. Sa bagay mo't kit di Alam nga rudon kaduan na kon friend. Saan mo't arabi ida dya a party? Malamot. Agawid tan tumot lang nga dagos. Apaman amal pas ti party, friend. Anya ti ammom. Amangan no, ijay kumutin ang masarakan ni Mr. Right. Iso akaduan na ko na, friend. Please. Kaslan naragsak ka ito, Saldi. Sigod mo ta naragsak, boss. Wan matkid niya. Oh, Ket, tagasaritam ka din, ti asawa? Wan, boss. Nagpakadangar da kaduan na kan ti best friend na amapan maki-birthday, boss. Kasi man, mayat man, tapat itayot sa katibaganakin ka. Ay, wala, boss. Kasta ti kinapod na ti asawa kanya. Iso nga da kasta unay ti pan nakakonsensya. E di nakaarami da kiti basol ken ko na. Iso adya akong kahit nga ulitin pa ito dyan, boss. Uray ang sino ti pagdamtamagam. Talaga basol mo tayo dyan, Saldi. Kan maysa, saan mo arumbang nga inanakan ti babae? Abay, di mo amo, adakkel nga ebidensya ti ubing abino kalayo. Anya nga ita, saan ka lang arudan ang makaulit? Saan na talaga, boss? Madlaw ko, akrusunada nakati kabarbaro akat trabahuan tayo. Ha? Yakon kayo ti sumurkit may parit a relasyon. Yan may isa, yakon kayo tagbasol man na hindi asawak, sir. Sigurado ka? Uwan, boss. Talaga nagbalbaliw ako. Diyak kaya matatahal ti binukal ko a pamilya. Iso asar dengan akon, boss. Ngamin,
Uraan niya ti bagbagam dita. Di na kon maalugoy pa eh. Ang yaman na. Kaputa pinatgamot lang, tikid daw kung agsarak ta doon. Wan tadagulit kamot ngamin, Ramil. Oh, Awag ka nga awag. Text ka at text nga waray disorasan ti Rabi. Di matimbagakon kan ka nga dan asawa. among ka din. Manipod inyam amo na kanuli. Inayat ka mo ten. Wen, ngam namin ano ka di nga ibagakkan ka nga dan asawa. Kat ay ayatat ni Saldi, Ramil. Iso pa nga simtalipatan na kon. No, nga dang asawa. Ang amawan mo dito eh. Sangwit nga mo lulok-lokwen na ka. Kabayatan ti kadanay siya bro. Ay ayatan nak ti asawa, Ramil. Iso pa nga asim. Tadi mon sabidungan ti panunot ko. Okay. Mo talaga sana ngagbaliw pa iti panunod mo. Awanan maramidak. Agyaman nak, Ramil. Kat pasensya ka, Wen. Okay. Awan ro mga pagdalaga man niya. Kanawan ro bang naikid daw ang miti pasensya doon. Mawatan ka man ka? Anyay nga ro. Mo talaga di na kaya. Narigat na. Pilit ko tibagikin ka. Ramil. Awagan man kiti Yuli. Ibagam to may ditay. Itikas na. Agsijaming tayo. Tapno may liwliwag ko man ti panang pahay mo kanya. Tigagda na. Tama maudin dahi ito yapan nakisinarak ko ken ka. Doon na. Kasana. Kabalang katipay, Yuli. Siyempre, kabalat may moot, Ramil. Cheers! Okay. Cheers! Sige na, ito na. Cheers! Cheers, friends! Asan ka ba, Lan? Kasla agsulti matanti inumahan ka, Ramil. Okay, kasunod. Agawit ka din, friend? Wen, friend. Please. Oh, sige. Sige. Oh, may ka nga magtagawitan, friend. Paparan nyo eh! Timagdal kayo matan. Agawid kami, Ramil. Iawid kunti kayong ko. Oo, dinan kabalan. Itulog kayo na. Ay! Oh, no. Oh my God. Tas labahin ka armor doon ah. Una-unahin ka nga itulod, Yuli ha? Kalbasan na. Itulod ko matanit doon na. May job pala ito, okay? Okay. Sikati makaamo, Ramil. Sa dinatihayan ko. Apay, Diyos ko, anyati. Saan? Karing ka magdaman. Ayop ka, Ramil. Anyati naramid mo kanyak, ha? Doon na, pagawanan na ka. Pasensya ka, anta. Diyak nalapdan di bagay ka ng tagikwagan ka. Kabayatan ti pan nakabartag mo. Etong ka kami nulay. Yung nakasagana ka mang sumbat itinaramid ko kayong kanto. Awanan ka itibain, Ramil. Apa niya inaramid mo tikastoy kanyak? Pagbababawyak unay, no apaya si Murot ang pailangan ka. Ang pagbabawyak ka, nagtalagkan ka. Oo, manlugod ka lang kiti. Agdilatan. Masigurado. Adi na kan awatin pa ito asawa. Lumamuan na ka na pasama ka na ta. Awanan ka itibain. Ayop ka. Asla! Gusto na, sorry ka lang udan. Ay, ito na kaulay doon na. Isa pang asin. Umanlugot ka na makita na anak. Kumusta ka rin, bakit? Kumusta da kita anak ta? Okay kami lang, Saldi. Okay kayo ko nam. Ang apay nga ron akas tati lang am. Kaslag sasadot ka man.
Saan akas itisigod a video call ta? Nakasarsaranta ka. Apay, adda ka di marikriknam? Wala kay. Medyo madingamin ti bagbagit. Banog ko lang siguro dayto eh. Kastaya, ay katagi na nakangarudan abakay. Di ka nga minuna agbambanog. What? Ay wanam ti bagim. Iti kasta saan ka agsakit. Wen, Saldi. Bayam, tag out of town tayon ton, inton makaawidak. Iti kasta, makarelax ka mad. Sa nabali, madanin ti pa nag-aawid ko. Kasana kong agsubli dito eh. Agforgood akon, bakit? Agpaiso? Wan bakit? Nasaysayat mat lang, nagdiden nata yon. Iso ang nagdesisyon na kadya ko nagsubli dito sa Saudi. Umdas mat siguro ti urnong ko. Lapno makarugi tayo mutin, uray basit lang ang negosyo dita. Anya, masikog ka, kunam anak ko. Wala nang. Ay, Diyos ko. Kasanaw na pasamak ti kasta anak ko. Nagibalis ka kaday iti asawam. Nakilalaki ka may kasta kaday. Saan, nanang? Amo ti Diyos. Diyak maaramid ti kasta. Biktima aklaang. Ha? Anya ti kayat mo asawain. Ilawlawag mo man anak ko. Malagip yung kadi. Ti panagpakadak edi ako nakada sa rakik a tao. Wain. Te ko nam nga inyam amo ni Yulikan ka iday. Itinapanan nyo a birthday party. Ramil sa itay. Tay ko nam anagan na. Wala na. Agkurso na daunay kanyak dayjay aramil. Di naksarsar dengan nga oray amo na nga dan asawak. Kaputa na sayat mo ta makisarsar ita. Imanugot ta ka makisinarak ken ko na. Aging ga nagawis. Katnapan kami iti may sa abay. Naginom kami. Kadwami ni Yoli. Ti suspetsak. Adaing kabil na itin inuman mi ka ni Yoli. Iso nabartag kami adagos. Kalpasan na. Diyan ko na mo tinapasamak. Nariingak lang ang gandan na pasamak kada kami. Diyos ko. Ti parikot ita. Masikuga ko na. Anya ti rumbang naramidak, nanang. Ay, kasanuday tananak ko. Sapay umadan na hindi pa nagawid ni Salday. Sigurado, dakkel taon tatsan mo intun sumangpet ti asawam. Iswa, saan mo mabaleng nga ilimod kenkwan na ti amin, anak ko? Nagsakit mo tandi kasto yung masangpatak daw na. Saldi, amo ti Diyos, ajak nagayatan ti amin. Oh. Ang jakmat kabaalan nga iparagrag ti ubing. Tapno laang may limad ko kan ka tinapasamak kanyak. Amo matadak kalabason iti Diyos dayta. Sana nga tangayong kagarang ay naramid ti kasta. Tapno makabalas ka kanya. Saan, Saldi? Sana pudno ti kastapan panunutem. Tuo na. Pinakawan kan inawat ko ti anak mo iti sabali a babae. Kaputa ay ayatan ka. Oh, diyan ka mo. Diyan ka mo niya ti panunuto kita. Saldi! Ang subli ka dito eh! Saldi! Agyaman na, kiti pan nakisinarak mo kanyak, Saldi. Himbon nakakatita asawa. Tapno ka sarita na. Saan, Saldi? Inaramid ko da ito eh. Tapno pa nagnakakken ka nga awan basol ti asawa. Oh, Saldi, ipatpatag ken ay ayatan nakaunay ni Donna. Di nakakabailan alukwan ti gayim ko. Siyak ti akin basol. No apay ang napasamak ti kasjay ken kwa na.
agbabawi ak unay iti panangitugot ko idikan ko ana iti dayja a birthday party. No jak idi intugot. Saan damit ko ma anagamam mo iti dayja aramil. Kat saan ko maamot napasamak ti kastoy ken ko ana. Oh, Yuli. Saldi, sorry at talaga. Uran niya pa iti bagbagam mo, Yuli. Sakit na takanyak ti amin. Amumat no kasano ti panagayat ko kay ni Donna. Angaman yan. Maawatan ka, Saldi. Angam, mamati ak. Akas tamat ni Donna ken ka. Kat siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. Isu apang nga asim. Tadi mo ipalubo sa madadaol ti pamilyayo. Gapulaeng iti pasamak, adi namat nagayatan. Pinakawan na ka idi iti nagbasulam. Inikan na ka iti maikadwa agundaway. Katsapay ko ma, taipaay mumet, ita, dayta iti gayam ko. Diyan mo na niya tarumbang aramidak. Mawatan ka. Mawatak tiriknam, angam. Sapay ko matag panunot ka na imbag, Saldi. Di mo ko mapagturayan tigura iti kaunggam. Kumararag ka iti Diyos. Kapatyak, isuro na ka, no anya tirumbeng nga aramidam. Saldi, anya ti aramidam dito'y balay. Imaya, tapno may kan sukunan. Ha? Nakuna ni Nana nga darikrik na. Nasaysaya siguro na kuyugin ka lang nga na mapanagpa-check up. Saldi. Iti kasta, maamuan no niya dahi tarikrik na. Saan lang nga dahi ta? Naskan ama check up mat lang tin inawam. Iti kasta, nasalun at tuwin tun ibas ngay mo. Pudno ka di tinangag ko, Saldi. Wando na. Kat sorry ha. Ngamin, nagpalabasak pa iti manong aldaw. Sa akto imay. Mamati akon. Asaan mo ang nagayatan ti amin bakit? Ket kas panangawat mo iti kanya, ken iti bunga tinagbasulaken ka. Nakasaganak magten ang mangawat itin inawam. Agyaman ak, Saldi. Agyaman ak unay. Nalabit nga adu dagiti negatibo a komentar, ngem amok nga adalat tamet dagiti positibo. Kas nakunak itayan iti umuna apaset ti surat ko, awan ti tao a perpekto, amin tayo kat agbidot ken agbasol. Awan nga rod karbangan tayo tapno mangi-judge iti pada tayo a tao. Kayat milaeng met a protektaran ti saan apan nakadadaal ti binukalmi a pamilya. Isu ang nagpinakawan kan naginawat kami nga agasawa. Ita Miss F, nagbalinan anaanayas ti relasyon mi nga agasawa, kastameten kadagiti anak ko. Ket makunak anaragsaken ti binukal ko a pamilya. Aging galaangan ditoy Miss F, ket sapay ko ma tanakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Zaldi. Ken ka pagayam, Zaldi. Napintas toy pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Napintas ko na ngem saan na kayat asawan at timadi anapasamak iti pamilyayo wenno kada kayong agasawa ti dakdakamatek. Ti kayat ko asawan ketinapnuan ayat ken pan nakaawat iti nagbaetan nyo nga agasawa. Siguro no amin nga agasawa ket kas kada kayong agpanpanonot, no amin siguro nga agasawa ket agtitinulong kan agiinnawat iti amin a pannubok. Awan siguro ti madadael a pamilya, ket awan siguro met ti agsisina. Nga manyangay nga rod, kas nakunamon pagayam ko, awan ti tao a perpekto. Amin tayo ket agbiddot, amin tayo ket agbasol.
Angam no lakit di takabaalan tayo aliklikan ti makaaramid iti may kaniwas, aramidan tayo. Iti kasta awan to ti pagbabawyan tayo intun dumteng ti aldaw. Alakastan pagayam zaldi, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngag. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Ronald, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Ronald. Naawi sakmat a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko may papan kan ayat. 5 atawan mi idin nga agayan ayat ka ni Grace idi nagabrudak. Inaramid ko ti kastoy tapno ti kunak kat makaornongak iti usaran mi nga agkalaysa. Iti unag ti 3 atawan ti panagin na dayomi makunak anasaya at met tinagbalin a relasyon mi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi nagawid akon dito'y Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Talaga gaya mapudno tinatamag ko. Ngadan sa balya mang parparagsaken ka. Sorry, Ronald. Sapay ko mata mapakawan na. Jaklaim pagarap. Amaramid mo ti kastoy kanyak, Grace. Isumat na gayam, at di mong sungsong batan tagiti awag kan text ko ken ka. Kaputa naragsak ka ni ti sitong ti sabali alalaki. Kat tinasakit, laklakay pa'y iti sangapulo at awan ngam siyak. Ronald. Kaano kayo pa'y iti dayjay a Jake? Agmay sa taon kami, Ronald. Nukasta, nabayag gaya mo naluklukwan nak. Saan ka aluklukwan? Di mo't imbagak idikan ka awaswasan tan ti relasyon ta. Gapot na awanan ti panagayat ko kan ka. Ngam ko nam nga agsarita ta, apaman ang makaawit ka. Ita, kasta ti ibagam kanya. Inpay kumot amin ken ka. Intad ko amin akasapulam. Impay ko taglaplapusana na pamatag ko ken ka. Si kalaang tinagbalin alubong ko iti nagtimano at awen. Yung una yan, takas lang gayam ti subad mo kanyak. Nagsakit, Grace. Nagsakit. Sorry, Ronald. Aklunak abasol ko. Ang panagkunak ka talaga siguro asaan adatatin na ituding para ititunggal may sa. Iso asapay kumataawat naman tigasat tado ha. Lipatan na kun. Kat lipatan kamatan, Ronald.
Kastalaang kadi kalakakan kati amin. Ha? Ronald, namin ano ka di nga ibagakan ka. Asaan kan nga ay-ayatan. Ni Jake itan ti ay-ayatak. Kat agkalay sa kamin iti mabi. Talagang awanan makalapad pa iti panagkalay sa da Jake ka ni Grace. Agasawa dan na talaga. Wan nga roda. Ladies and gentlemen, may I present to you the newlywed Mr. and Mrs. J. and Grace De Vera. Wow, congrats! Congratulations! Sa wakas, officially, Mrs. De Vera matlangan ti best friend ko. Nabayag nga inururay na daytoy akan nito, Ronald. Wan nga roda. Oh, dayjay, pirpirmaan dan ti marriage certificate na. Ay na, maragsa ka na ka talaga para iti best friend ko. Uy, Ronald! Umisam ka mat, ah? Nagunagmatday tanasan na ay mo, Ronald. Karon. Sa bagay, maawatan ka matkit di, ah. Amok nga ay ayatang pailaang ni Grace nga aging gaita. Si kamat nga na talaga ti imo na nga inayat na. No saan lang nga dimteng ni Jake, amangan no si katikadwa na nga adda iti sangwanan ti altar ita. Karon. Ang talaga akasta ti biyag. Ag-move on kakit din. Naragsakan ni Grace iti sidong ni Jake. Isu arumbang nalaang nga agbalin kamat anaragsak para ken kuana. Wala. Naragsakak mo ikat. Para kin ko na. Karol. Sigurado ka? Wan. Kunak lang arunan. Magsarita kami sakbay ti panagkalay sa laki ni Jake. Inbakan ko na. Arespetuhan kan suportarak ti desisyon na. Nasaya at matngarod no kasta. Di kagdanan. Amok kan mamati ang amasarakam tumatlang ti babay apud-pud no amang ipatag. Kan mangilalakan ka. Congratulations, Grace. Ronald, kunaklakit din na saan ka makadaray iti kalay sami kini Jake. Mabalinaya mo tasahan. Amumat no kasano ti kinapatag mo hanyak. Isosan na mabaling nga awan na kiti pinaka-espesyal nga altaw ti biyag mo, Grace. Agyaman na, Ronald. Oh, Ronald! Kumusta? Okay lang, wet. Pare, congratulations. Agyaw na, pare. Oh, kad sa dino nga iti paghanimunan niyo, pare. Ha? Ikay Europe, pare? Austria, Italy, kan Germany. Sa kamin to agpa New Zealand. Wow. Sabali talaga tibak na nga niya. Wan pare. Siyempre, kaya't kumat, ngay kang iti memorable honeymoon ti asawa. Isuwa talaga, ti insagarak. Excited ako na yan, Jake. First time ko timapan ija Europe. Oray siyak mat, babe. Oh my God. Tasi ka swanta tang iti na tumupay bisita ta. Pare Ronald. Sige lang, pare. Mabiit na ang Jake. Oh, apay babe. Sikapay lang ti mga sikaso kadag iti bisita. Kasaritak labiit ni Ronald. Mabalin? Okay. Mano minutes, di pa nagsarita yun. 5 minutes, babe. Okay. Siya pala ang aron, di magsarita. Kanag iti bisita ta. Ronald, sorry. Amok nga aging gaita.
kat masaksaktan ka pa ilangan. Grace, pangasim. Di mo ko man ipalagip kanyak na ita. Araramidok mo't amin ang kabaylak. Tapno agmubo. Ang mga nukal pasanda ito kat agsubliak mo't langi di Japan. Ronald, Apeng aging gaytakit. Agkid-kid daw ka pa ilangi ti pamakawan kanya. Kasalamat din agbababawi ka nakikalay sa kini Jake no kasta. Banag ka saan man, saan ka ni? Gamin, makitak mo naragsak kayo doon. Iso aparan niya pa ilangan ko mati panagsorin. kaya't ko lang ang asiguraduan na talagang okay kan, Ronald. Siyempre, saan? Among dayta, Grace. Ronald, Ang amok ngawan ti sa bala turungan na. No titi, maging ogyak tumatlahan. Ayong gaya. Nagyaman ang iti wedding invitation mo, ha? Imaya, tapno may pakita ka na kasagana ako na mga wati tinapasama ka data. your presence is highly appreciated. Thank you so much. Agyaman ak iti amin, Ronald. You're always welcome, Grace. Best wishes. Enjoy your life with Jake. Kat no, kiakton iti 100%. Mabalindak tumutan nga alaan nga agbalin aninong ti anak kayo. Sigurado ka di iti dayta desisyon mo, Ronald? Wan karon. Agsubliak di Japan. Tapno may liwliwag ko tinapasama kada kami kini Grace. Sa bagay, gusto mat kit di dayta desisyon mo. Katsapay lang ko ma. Tagsublin tumatlaan ti sigod a Ronald, anaam-am mo. Agyaman nakiti kanayon ng panangtultulong mo kanya, karon. Kinapod no na. Jak unay narik na tiliday. Iti napasama kada kami ti best friend mo. Gapuiti kanayon a panangan andingay mo kanya. Anya ka kadi, Ronald. Awan anyaman na. Maragsa ka na ka makatulong kan ka. Kan ar-aramidik ti kastoy, kas panagkid daw kumatlaangan iti pasensya. Gapo iti inaramid kan ka ti best friend ko. Amukmat nga inayat mo unay ti gayem ko. Isu na lang tadimteng ni Jake. Jak mo kiti babalaw ni Grace and then napasama kiti relasyon mi. Talaga siguro aday iti plano ti Diyos para kada kami. Talaga siguro asaan ada kami tagkagasat. Iso kas jeti napasamak kada kami. Ronald, Nagkasaran ti best friend mo. Makitak matanaragsakan iti sidong ni Jake. Iso nga awan nga rodan ti rason. Tapno pagtalinadak pa'y dito'y pusok. hello? Hi, Carol. Ronald? Siyak nga Rod. Oh, kumusta kan? Sa dino ti ayan mo ita? Dandan di ka na ibusesan Adag ita dito Canada. Hanggang planong tagawid dito Pilipinas. Tapos nagbakasyon. Wow! Ay kat nasaya at nalagip nakpay. Kalpasan ti 5 atawan adi ka nagparparik na. Okay. Kumusta ka man Carol? Ada ka din asawam? Awan pa'y nga Rod Ronald. As in, single ka pa ilang? Kasta ka di? Yes na yes. Diyak pa'y laang mat nasarakan ni Mr. Right. Okay lang. Tanapintas matlat ti karir ko. Imbang man, nakalagip ka mat nga agawid dito'y Pilipinas, Ronald. Siyempre mat kaili ko mat ngaminan di tayo. Good decision, bro. Maragsa ka na kamakaam mo nga agawid kan nga agpaiso dito'y Pilipinas. Welcome home, Ronald! Hi, Grace. Oh, Ronald, nagawid ka gaya man manipod Canada. Kumusta ka? Daytoy. Okay lang, Mad. Sika, kumusta ka matan?
Daytoy, okay lang, Mat. Ang naklaatak talaga iti isa sa rongkar mo, ha? Nakaamam ngay adito iti balay mi. Sino kumapay ngay? Kat tibis friend mo Kasta ka di, imbag man ta nalagip nakapinasyar, kunaklakit din no nalipatan na kon. Mabalinaya mo ta kasta. Sika ka di pa iti malipatak. Ang api anagawid ka ngagpaiso, ha? Sigurado ak anapintasan ti biyag mo iti Canada. Saan mo't nga amin akan nito kat naragsak ti biyag iti Canada? Siyempre, naragragsak lataman pasyaram mo ti lugar anak kaya nakam kan makalam. Sa bagay, ang agsubli kamit laang ka di iti Canada? Uwan No kasta nakabakasyon ka laang gayam. Aginggat ka ano nga iti kaadam dito Pilipinas. Nabayag siguro dito 6 months. Masapul hagsubli aki di Canada. Tapno, maminting ko ti residency required para ti citizenship ko jay. Kasta ka di? When? Mabiit lang nga rod ta mga laak iti meriendaan ta. Kabayatan ti pa nagsarsarita ta. Sige man nga rod. Tani, kaslaado ti pag-istoryahan ta. Kumusta kayo matin ka ni Jake? Okay kami lang, Mat. Kinapuno na. Ato ti na istorya ni Carol kanyak. May papan kada kayo kini Jake. Ha? Ni Carol at talaga nakaun-unamanin ang nag-istorya ti Loka. Pudno ka niya, saan kayo madan iti anak kini Jake, Chris? Wan, saan kami ang maadan iti anak? Gaputaag da diferensya ti matres ko. Iso nga agbababae matanda sawam. Kasta ka di? Saan ta napagsaritaan dita, Ronald? Nuluklukwan na kada sawam. Apa di mo pa ilang sinaan? Saan mat akas tala ang kalakanan ti amin, Ronald? Agasawa kami. Nagkasar kami. Kan may sa ay ayatak ni Jake. Grace, saan mo adisip ti kastangar aramidan ni Jake nga? Iti kasta ka sa saan mo. Nasgan lang kumaamas ayatan kan ipatag na kapay. Saan ka takasta saksaktan na ka? Ronald. Rabang nalaan ko mga irespeto na mati kinababaim. Sana gaputa saan ka amakaanak? Kat kastandar aramidan na ken ka? Dahito yan ti kararagsakan nga daw iti biyag ko, Ronald. Thank you for loving me. Siyak turong bang agyaman kayong kakaroon. Ngamin, kamodyanan na. Inaklon nak mo langan. Siyempre napanunot ko ngamin, ngawan matan ti rason. Tapno ibay-bayag ko pa iti panangaklon ko kan ka. Ang mga ibawing mo pa iti sa balit. Sayang mat. Anya? Nasaysaya aton ngay naklon ka adagos. At least, maibagak ako kwakan. Awanan makaagaw pa ikan ka. Di ganto pula sa babawi, ti panangaklon mo kanya, Carol. Hi, Carol. Oh, Grace! Hello, Ronald. Hello, Grace. Oh my God, Bes. Agtugaw ka. Saanan, Bes? Adda nga min sarakak a kliyente dito restaurant. Kasta ka di? Wen, Bes. Oh, kumusta? Anya nga iti madamag. Well, napintas adamag, Best. Anya data, Bes? Nobyo ko ni Ronald. Nobyo mo ni Ronald. Kunam, Carol? One Best. Kasta ka di? Yes, Best. Sige agsi arak labit. Kaslamat imat ng tiyan ko. Okay ka kadilaan, Best? Uun, Best. Okay aklaan. Medyo madilang tirik na. Hello? Hello, Grace. Ronald? Kumusta ka? Okay ka din tirik na? Uwan. Okay ako, Ronald. Nasaya atan tirik na.
Iso na lang ang tamalmaldayak ita. Ngamin, agmay may saak lang dito'y balay. Kasta ka di. Urayan na. Umayak di tayo tamat lang. Ha? Ay, kwa, saanan, Ronald? Ang mga numakadisturbo ak iti happy moments yung kini Carol. Anda kita dito'y balay. Itay pa nagawid ni Carol. Umayak di ta. Urayan na. Sige. Sikati makaam mo, Ronald. Oh. Mangan ka lang nga mangan, Grace. Agbusog ka. Ah. Agyaman na, Ronald. Talagang inasikaso na itang alta. Sa bagay. Kasto'y matikanayan nga aramidam ili kanya. Basta masigurado lang nga nasa ate ka sa saad mo. Okay akon. Kampante akon amang panokin ka, Grace. Ronald. Ang di mo rubang tagtalin na idlatan dito unag tibalayo. Naskan nga iliw-liwag mo matrik na. Rumor ka. No kasapulang nagtrabaho ka manen, aramidam. Iti kasta, may liw-liwag mo ti panang lukloko ta sawam keng ka. Panagkunak, saan na ka nasubyanan pa ni Jake? Saan, Ronald? Di mo kumamat ibaga ti kasta. Uray balibaliktad ang pa'y tilubong. Asawak latta ni Jake. Ay, Grace. Marikrik-nak ngagsublimat lang ang itidanak ni Jake. Apay ay akas talaunay ti panagayat mo iti day Jake. Kat agdadata lang arudan alukloko na ka. Agring ka kuman iti kinapudno. Adi na kan ay ayatan ti asawam, Grace. Ronald. Lipatan mo ni Jake, Grace. Saan nga iso ti lalaki aparaken ka? Oh, apay akas na tilangam, Ronald. Kasla, di ka makaid na Ha? Kuha, Carol. Pampanunutak lang amin na ibaga dagiti dadakkel mo. Ti ka di may papaniti pa nagkalay sa ti kayat mo asawan? When? Apay, ada ka di parikot? Saan ka di pa nakasagana? Ibagamlaan, babe. Sa anak matngagap apura. Saan mo't ngiti kasta, babe? Kahit kulay nga planado ko mati amin. Narigat nga min dagdardara sodos no may papaniti day tabanag. Okay. Maawatan ka, babe. Di ka agdanag. Takasaritak da papangkin, mamang. Ibagak kadakwa dati na pagsaritaan ta. Ronald pangaasim. Tamao din daytoy ayo umay mo dito'y balay. Ang mga nadda makakita kan ka. Kat idanon da pa'y iti asawa. Wano kin ni Carol. Kinapuno na. Yak pa lang malipatan tinapalabas ta. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ronald. Ay ayaten ka pa ilang naging gaita. Anya? Ang Ronald. No sanak lang ngayon sukat kin Jake. Sigurado. Naragsak tayo tan ngagdenden na. No siyak lang tinagbaling asawam. Jak tupulos aramidan tinaramin ni Jake keng ka. Ngamin, si kalaeng ti babae nga ayaten kan ipateg ko aging gat at si bibiyaga. Ronald. I love you, Grace. Ronald. No manugot ka. Saan arumbang daytoy? I love you so much, Grace. Amok nga. Gusto ni Ronald. Pangaasim tadimon baliksan pa'y dagita kanya. Addan asawak. Kat nobya mutan ti best friend ko. Mas deserve ni Carol ti panagayat mo ngam iti siya. Grace. Naragsaka kon iti kastoy a sitwasyon ta. Kat kidawak nga aging galangan ko maditoy. Saan ta kuman nga agaramid pa'y iti may kaniwas. Pangaasim, Ronald. Nadamag ko a plano yung gaya man tagkalay sa akin ni Carol. Dajay. Uwen. Iti kasta. May kuyog kumata ni Carol ang mapanidya Canada. Naimbag kayo pa'y. Naragsak kayon. Grace. Di mo't na ibaga akon ngayon ka.
Amamait nga ginggay takit. Sika pa ilang tipit-pitik to'y pusok. Amom, Ronald. Nasaysaya at siguro no umadaywa akon kan ka. Ngamin, jak kaya't amapadasan ti best friend ko ti pagdaldalanak kita. Oh, Grace. Ronald, jak kaya't alukom ni Carol. Ay ayatan na kaunay ti gayam ko. Iso apang nga asim tadi mo ko mapaldaangan. Panawan siguron, tapno lipaten tan ti tunggal maysa. Inaramid ko mat amin nakabagilak. Tapno lipaten ka. Jak mo. Ano pa jak maramid. Sika ka na yun taday ti pusok and panunot ko. Sika ka na yun ti malaglagip ko. Gaputa ka na yun na ang makikita. Sana bale, inton adda kayon iji Canada. Patyak ngagbalinan an anayas ti amin. Ikarim kumakanyak nga ayatom ni Carol. Iti nalablabos pa'y ngam iti panagayat nga impaay mo iti kanyak. Grace. Ikarim kanyak adi mon tupulos lukwan. Kan paldaangan ti gayam ko. Pangaasim, Ronald. Sige. Ikarik dahi taking ka, Grace. Aramid ka amin nakita mo. Agyaman na, Ronald. Kat ulit at manantag daw iti pamakawan kan ka. Sapay ko mata mapakawan na. Agyaman na iti pamatag nga impaay mo kanya. Nga uray kas iti insubad ko kan ka. Kat sapay ko nga, tagbalin anaragsak ti buklan yun to ang pamilya kin ni Carol. Manumat atawan tinapalabas sakbay analipatak ni Grace. Inkarigatak alinipat kat inpamaysak ni Carol aging gaan addaan kami iti anak. Kat ininot anak kamubunak. Pagyamanak unay ti Diyos, ngamin di na inpalubos nga agbasol kami ka ni Grace. Ita, addan dua nga anak mi ka ni Carol, kat adda kami ita dito'y Canada. Damag ko ang nagsinamatan ni Grace ka ni Jake, kat adda ita ni Grace ijay Italy nga agtrab-trabaho. Saan kami man ang nagkatuluyan ka ni Grace, amok ang naragsak daytoy para kada kami iti best friend na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Ronald. Ken ka pagayam, Ronald. Ammo ti Diyos no anya tinasayaat para kadagiti pinarswana. Addaman dagiti tao amapukaw iti biyag tayo, panunutan tayo, ngay ti umno nga oras wenno panawan, kat ipaay matlaang ti Diyos ti tao, apudpudno ang mangayat, mangilala, ken mang suporta kada tayo aging gattong palbiag. Alakastan pagayam Ronald ket pagyamanak unay ting kapanagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas.
Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga inta idrama ita, kat manipod gani pagayam tayo akate ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan akate. Iti agdama kat adanobyo, iso ni Erickson. Iti lasod ti dua atawan a panagayan ayat mi, awan mo't tinakitak a parikot. Napanaknakak abaro kan awanan sabit. Iso nga in manugutak nga rod iti kayat na nga ag-live-in kami paylaeng, kabayatan nga agururnong daytoy iti aramatan mi nga agkalaysa. Dito'y kung arodan arugyan ti agsalaysay. Sweetheart, di ka di penalpas dita? Nakasagana akon. Wan, sweetheart, umayan. Agsapato sa klabit. Agawa atan aldawen. Amangan no matraffic tanto manan. Wan. Kitaan man to'y suot ko na bagay ko matlang, sweetheart. Nan, kitak man. Wow. Bagay mo launa sweetheart. Ad-adda man na napimintas ka. Oh, di nga. Bulbulaan nakman ako na ako ni Erickson. Saan man? Talaga bagay mo, sweetheart. Promise. Thank you, sweetheart. I love you. I love you too, sweetheart. Wala. Lumugan ka niti kotse. Itulod ka pa iti trabaho sa atumat sumrak iti trabaho. Okay, sweetheart. Kumusta ngay mo ti addan ka id-idan, ha, friend? Katmayat friend. Adan ka iniinagaw ko iti ulas. Sana all, friend. Ibagam ngaminan ka ni Ramil tagdan na kayo madtan, friend. Agkasar kami pa'y kanumot. Sa kami agdan na. Iso kanu ngamin ti ko na dagiti dadakkel na. Amumatan. Medyo relihiyoso dagiti parents na. Sa bagay, may mayat matlang agpay sunog kalay sa kayo pa'y nga umuna. Iti kasta, mabindisyonan ti panagdan nayo. One friend, kat, da kayo ngay mat kini Erickson, kaano ti panagkalay sayo? Awan pa'y mat nadakdakamat na, friend. Basta ti kunana, agkalay sa kaminto kano, inton makaurnong iti usaran mi. Sweetheart? Agawid ak pala ang iti lugar mi inton bikan. Biglaan samat day tapa nagawid mo Imawag namin ti may sa kanang iti batch ko iti high school. Anak kano iti bunyag di nauna aputot na. Kasta ka di? Well, sweetheart. Kahit kaano nga iti panagsublim? Agsubliak matla nga iti malam. Kasi ka nga rod Sumurot ak kumamat. Ang adumat tinaskan nga ipalpas ko iti opisina. Sana bali na. Baliwan tantulangan ti mapanagpasyar ijay, sweetheart. Sumango kayon iti lamisaan tamangan tayon, tatang. Apay, di tan orayan, tinobya manakaw. Awan ni Erickson, tatang. Nagawid iti lugar da. Nay, apay, di nakaintugaw. Saan, tatang? Kayat ko kumamat ti makipasyara adumat nga minti sambut ko report ko iti opisina. Kasta aya. Wan, sana bali tagsublimat lang adagos. Napanlaang nanganak iti bunyag. Ay, kasta. Kunak no nagawid iti balayda. Saan, tatang? Inawagan lang ti barkada na nga anaken na iti bunyag ti anak na. Iso abiglaan ti panagawid na. Kasta gayam. Wan, tatang. Makantayo kit din. Sigurado arabiin ton asumangpet ni Erickson, tatang. Kayat mo asawan, agpasyudad ka matlaang ita, Erickson. Wala nang. Ay, kunak man no maturog apay, tasakan tumasa pa inton bigat. Saan na? Masapol nga agpasyudadak matlaang ita. Awan nga min kadwan ni Kate iti apartment.
Apay ngamin adi mo ing kuyaw, tapno nakapasyar kumamot dito'y balay dyan o biyam anak kaw. Ha? Ay, kwa. Ada kami trabaho na, nanang. Isa ako na ngayon maminsan tulangan, santo sumurot nga agawid. Ay, kawag nga rod Iyawid mong tumat, tapno maam-am mo, dagiti kakabagyan tayaw. Oo, nanang. Madanon to dahi ta ito. Alaam to nga rod dagitin sa ganak aprutas kan natang. Tapno saan nga isupay agat-gatangan nyo ijay syudad. Imbag da ijay takapuros. Fresh from the farm ako nada. Saan analaylay. Ayawan man ngagpaiso, nanang. Imbag dito ita libre tinatang. No ijay syudad. Magatang amin na nabanag. Awanan ti libre. Happy anniversary, sweetheart. Flowers for you. Wow! Nagbanglo ka nagpipintas dagito asabsabong, sweetheart. Siyempre, kasla ka banglo kan kapintas ti panagayat ko ken ka, sweetheart. I love you. I love you too. And happy anniversary, sweetheart. Thank you kadagito asabong. Awanan yaman na, sweetheart. Oh, lumugan ka nga rodan. Tamapan-taman nag-date. Ay, wow. Sa dino, sweetheart. Basta lumugan kan. Siya kung ti makaammo no sa dino ti papananta. Okay. Talaga ang mahilig kamot kadagiti restaurant nga si iti baybayan niya. One, sweetheart. Kaya't ko nga minadangdanggan ti uni dagiti daloyon. Kasla maikat amin na parikot ko. Numangmangag ko ti daloyon iti ikit ti baybay. Sa bagay, uray siya. Kasla nakalaglag ang tiriknak no adak iti igid ti baybay. Una, nang runa no kas di alumlum na kan di init. Nagpintas aboyaan. O, saan ka di? Mangipalagip nga iti tunggal sipngan. Dumten tulat ta tilawag, amang ipasimudaag iti barong agsapa, ken baro anamnama iti biyag. Inggarang mo man ang tikinalaing mo ngagdani wa. Ha? Amom, sweetheart. Sipod dimteng kay ti biyag ko. Nagmaris rosas tinalidem ang ubong ko. Di mas baalan aragsak ken rag-o. Gaputa sika tinakarik naak, nagpaiduma adong mo. Amom kadimat anak karagragsakak no ada ka dito'y danak. Lading iti mariknak, no saan ka makita. Kat arapa-apok iti rinabii asika ti kaduak, aging gadumtang ti agsapat. Oy, naggana sinadenggan, sweetheart. Kumusta ngay mo at tinapanam iti syudad, lakay? Kumusta mo ti anak ta? Kan tinubyo na. Awan mo tinaglaw ka parikaut kabayatan ti kadak ijay bakay. Panagkunak ket nasingpet mo na nga Erickson. Ay kat dasaya at mat nga rod ano kasta, lakay? Isuma ti makakaadda nga aglutluto ka naglablaba. Aya. Wain. Yakla mo no idi adda akla ang ijay akas jay. Ay kat saan ka kumapay ang nagawid Iti kasta, mapaliiw mo ida na sayaat. Jak makabayag ijay ta nalamin bakit. Ken jak makaid na nga awan ar-aramiden na. Mangan, maturog, ken nagboya lang iti TV ti kuko ay ijay. Awan exercise ko. Day talaan nga agpaiso alakay, tawan exercise mo ijay. Uy, bakit? Adayaw amay mayat ditoy, ta inaldawak amapan iji talaon. Inaldawak nga aglingad. Bareng ano talaga nasingpot day nga Erickson lakay. Kunamat ni Kate nga umay dantukan agbakasyon ditoy inton umay abulan. Aya, ay kat nasaya at nga rod ano kas talakay. Kailiw kumuten di anak ta.
Nasaya at mat nga rod no agawid dantokin ni Erikson dito'y balay. Hello, sweetheart. Sa dino ti ayan mo? Ada ak pa lang iti opisina, sweetheart. Apay ka di? Ada sarakan mi a kliyente ka ni Lea, sweetheart. Uray di na kung sukunan. Agdiritso akton nga agawid, apaman amalpas kami. Kasta ka di, sweetheart? Wan. Apag gusto nga rod tagaw awis mat ni pare Harold. Birthday na ngamin. Iso arumar kami kano. Kasta ka di? Wan, sweetheart. Di kagdanag, tagawid ak matlaang nga dagos. Sige nga, Rod. Di ka unay agparabi, Wan. Wan, sweetheart. Awagan nak to, apama na makasangpot ka iti apartment, Wan. Wan, sweetheart. O, sige nga ron. Aganad ka. I love you. I love you too. Bye. Friend, inchat nakakadi ni Claudine. Saan mat, friend? Apay ka di? Agaw awis mat. Girls night out ka no? Anya? Itaman pa nga gawis day siya babae. Nag-break da ka nun iti boyfriend na. Ne, apay ka numanan, friend. Kunak man no umadanin ti pa nagkalaysada ka ni Jordan. Ada ka no third party, friend. Ah? Ay na. Ay sus. Tinasakit, masikog ka nun di babae. Kit daw-dawatin ka nun ni Jordan ti waya-waya na. Tapno ikalaysanan tinasikugan na. Hala, kaasimat nga rod ni Claudine no kasta, friend. Ay, kaasi at talaga, friend. O anya, kayat mo ka dita sarakan takalpasan ti trabaho ta? Wana, ngam awagak pa'y ni Erikson no palubusan na, friend. Oh, at ti baso. Aginom tayo man kit di. Barang makalipatak man ora iti apagbiit lang nga kanito. Danggayan dak ko ma, please. Oh, atoy. Uminom tayo. Apay ngamin aya, friend. Anya tinapasama kada kayo kini Jordan. Wan nga rod kunaklakit din no agkalaysa kayon iti mabiit. Isuda ate agkalaysa. Saan ata kami? Ha? No kasta, talagang awan kayon kini Jordan? Ay, Wan, Kate. Nasakit. Ang nasgan na aklo na kunti amin. Talaga siguro asana da kami ti agkagasat. Claudine. Isuada kayo adwa. Paliiwan nyo anaimbag dagiti nobyo yo. Di kayo una agtalak. Di yu itad amin a panagayat kan panagtalak yo. Taamangan no, masaktan kayong tumatlang akas kanya. Maawatan da ka, friend. Ang panagkunak. Kat naiduman ni Erikson ka ni Jordan. Ay, uray mo't ni Ramil ko Nasingpet kan religyoso day chay. Iso amamati ak asisyak laang ti babae iti biyag na, friend. Sapay ko ma, friend. Sapay ko ma. Hanggang kas na kunakon. Saan nyo nga itad amin apamatag kan panagayat yo? Iti kasta? Saan kayon to masaktan nakas iti marikriknak ita? Will you do me the honor of becoming my wife? Erikson? Will you marry me? Yes, I will, sweetheart. Oh, I love you so much, Kate. I love you more, Erikson. Agyaman na, Kate. Ikarik asiksikan to lang ti babae nga ayatan kan ipateg ko. Aginggat maudi nga angas ko. Banagapagyam anak unay, Erikson. Manipod ita. Iyawat ko kan ka ti amin ko. Italag ko kan ka tinatarnaw a panagayat ko. Kat sapay ko mata dinak tupal na angan. Ikarik na ita timbatong ko alangit. Kat ibagamon kadatatang kananang mo, tadumanon kamin iti mabiit. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan ti panagkalay sa ta. Agpaiso, Erikson. Wen, apay ti ko namkalik at mangrabrabakak. Ay na, agyaman ako na, sweetheart.
Agyaman ako, unay. Kamaudyanan na. Dimtang matlaangan ti aldaw nga inururay ko. Agyaman ak, Erikson. Alas 4 pa lang, ba't kaya may ti parbangan? Barbaro analo kagak iti kastoy nga oras. Naimas ti turog ni Erikson na nakaarangop kanyak. Inayadik nga ikatanti ima na. Sakto bumangon. Aday na. Itaklang ang makita ti cellphone na nakadisto itirabaw ti lamisaan Ano? Nalipatan na nga ta. Kita man ti messenger na. Dagiti mat katrabahuan na dagito Group chat damat da ito yung agkakapamilya. Agbasak man. Oy, Manong Erikson, imawag ni Manang Julie Idikalman sa batam kanumot dya anak mo. Saan lang anirenji ti ikan ken sabsabatam. Ikam kanumot nilay ka iti panghanda na inton birthday na. Anya ti kaya tasawan da ito Isubli kong ti cellphone ni Erikson iti lamisaan. Ang mga tumalukag kat makita na pa'y nga igam ko ti cellphone. Diyos ko, anya ka di kaya't asawan da ito At da ilimlimad ni Erikson kanyak. Good morning, sweetheart. Good morning to sweetheart. Nasapa ka matan na riing. Sika pa yan ti aglutluto. Imbes asyak ko man. Ay kwa. Diyak ngaminan makaturog. Iswa bimangon ako ang sakto nagluto. Apay, napigsa ka ni manin ti urok ko. Iswa di ka nakaturog. Diyak pa yung napuutan na bimangon ka. Saan mat sweetheart? Diyak man mo. Mas daawak nga rot. Tabasta na lokagak matlatan. Amangan na damot mang pampanunot kin ka, sweetheart. Anya? Maala, agtugaw kakit din tayo timplan ka iti kapim. Pagururayan ta iti ilutlutok a pamigatan ta. Saanan, sweetheart? Siya akong tagtimpla iti kapik. O sige, sikat ti makaam mo. Sana bale, mabiitan to ilutlutwag. Oh, apay, di ka palang nakapalas, sweetheart. Apay, di ka kadi sumra kita? Kwa. Saan, Erikson? Kas lang amin maditibagbagig. Anya? Ay sus. Apay, anya ti marikrik nam. No kayat mo, kuyugan ka ama pa ni ti doktor, sweetheart. Saanan? Panog ko lang siguro daytoy. Pacheck ama ikatumat lang daytoy. Apaman ama kainanaag. Sigurado ka? Wan. O ala, mapankakit din. Aldawan. Ang mga numaladaw ka pa iti trabahon. Sweetheart, kwa? Di ka agdanag, takabailak ti bagik. Awagan ka matlaang, no talaga adyak kabailan. Sige nga Rod. Panawan ka dito I love you. Sige, agan-anad kay ti panagmanehom. When, sweetheart. Bye. Apay nga inlimad mo kanyak, ti kinaadagaya man anak mo, Erikson. Apay! Nagsakit. Kasla madudog ti pusok, iti kastaunay sakit na. Tsaka mo no niya ti ramidag. Kasano anak pasabak ti kastoy.
Awan mat pulos na damdamag ko iti. Sakbay nga agdan na kami. Diyos ko, anya ti rumbang nga aramid. Isuro na ko apo. Awan nakita kwino nabasak a reply ni Erikson iti dayjay at chat ti kabsat na. Jakla ang amo no indilit na wino talaga asaan ang nagreply. Nagsakit tinakam ko iti daydi agundaway. Insang sangit ko aging gaan na pagkalmak matlaang teriknak. Nagpamarangak nga awan nabasak gaputa jak kayat amaamuan na anakibiyangak ti cellphone na. Inistok ko ti Facebook account dagiti nadakamat anagan kat nakitak dagiti ladawan ni Erikson kadwana ti ubing. Manipod binyag kan birthday ti ubing. Jakon na search ti may sapay anagan ngam sigurado ak adwa ti putot na iti agduma a babae. Tinpakpakada na abunyag kan birthday nga atindaran na kat tigaya mismong anak na. Ti kanyak laeng apay nga ta nga inlimod na ti amin kanyak. Banag apakasaktan unay ti riknak. Sakbay anagdan na kami, nagdamdamag akon may papanggan kwa na. Ngam talaga analinis, baro kan awanan sabit. Single nga agpaiso, ngam jak amo nga adagayam inanakan na. Kat nalabit, asaan ang nagpakaamada ito'y kadagiti dua aputot na. Miss F, mariribukan ak unayan. Ay ayatak unay ni Erikson, kat jak kayat amabukaw ko da ito'y. Iso na laeng, tanasakit tinakam ko iti panangilimad na kanyak kadagiti pinutot na. Anya ti rumbang nga aramida. To'y pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Panagkunak kat nasken laeng apagsaritaan nyo ti amin. Saludsudem dagiti kayat mo amaamuan. Ket no talaga nga agin inayat kayo, ikam iti tsansa na amang panagnak iti bagina ken ka, ken iti sibubukal a pamilyam. Adamot laeng ngamin ken ka ti makuna a choice pagayam ko. No maminsan, agbalbalin tayo ngaminan amaag no may papanan kaniayat, nga oray masaksaktan tayon. Saan ka pa'y matsiguro a masikog? Iso a decide a better choice pagayam ko. Alakastan pagayam Kate, kat pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangat.